Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing penbena yang result dari Meghalaya Board of School Education mentakasngi thok ding ke arpu hundreu tarik Jemang arajar arpu lai hagaliang ke secondary school leaving certificate maragaliang ke art stream jong ke higher secondary school leaving certificate kala penlong yiki kemeki pa bakinya keren halor ke bahak tungkam tungjam lani ke reservation policy baka sarkar ke don kam mardor ban penbet yang ke mat kenang bakalawai jong ki khon ki jong ki kanam syakta bad baka tarujur kanam no shiliang sekawai pat kajat benriu. Habayo banyak keren bad away ni kikpa jong ke Samla Evelyn Francisca Kriam kabalayo rung ke kerdan ke baar ke top jong ke top 10 ke art stream ulaong baka bahak tungkam tungjam kamdei syuk ke mat ke barang menta meneh henrei kere ke mat ke baladon ke jingsngokya nado kipor balalai. Nakaliang te urang ba ulaong bakalong ke badan kam ban penbet ke bahak tungkam tungjam namar bakalaya khlek lang hajo bat ke educational quota ka bakalak ta bha yaki samla ke jat benre ke badan ke jingtmu ban pule hakaliang ki lan ki bakham shalor kan baki wepat ki jat benre ke beduna ki marks ki yo ban pule bat pendep ni ke jing pule jongki hakita ki lan Ika yang anu keren ni berusut sistem tamar ka state government kala on ban sange ya ketika bentah tungrai ke ya wede buka reception polisi ani kamdei shu kamat ka batang mentah ne mereka di kemat ke baru kila so kiana tu kipor ke balai bat bun tili kisnam bat ngaso ba kadang kami ban review ni ka reception polisi nomor kaya kle lang bat ka educational quota jadi kena ni bila bani bun kena ibana ustad hagi por kisnam ni balai hisko kat santan semua bun tidak dulak ban kuli engineering ban kuli doktor tang nomor bakim kot ya kata kuota ke badan kat bakiwi pat na ki mas klem dan yo iyo ban kuli ban pendak mata dan kat ka bangi itu bon ba kisit sen lombakan ki bon ki bom cu pendak no bro bat iki kisit kini ki university ki badan sabar ki ban di ki eso go government ka kam ban check kini ki bentaru na bagi kena ni kinum deprive ki wi gowan na yen asam ko baduk dengan kesama jejak kini yo ya kala makin kuli semua tak ada bosan yes ya kanu kanu kaji ki kabalong nam ta kaji bahajo kaji benriu baro wei no soknong dei ban dan kaji kersan di bandan kaji MNCM nomor kadang kami kaji nyatai kamdei tangan syukut no hakaban syurong ban review ya kan polisi don kam nyatai nomor ni kle lang bat kiwei pat ki jai benriu bi don rakat ni tigaro nimla ban i yaki ringi don kam bat nyatai hak ta ko ba kadi banong biang apreng jungi ngelong kumsi para bat kini ki belai kan no siliang kan kom bah hakabe dei kan ka resolution polisi langsung kan ni di badon kami ba don kam naga jesu jumut di gawe state bagi don kam punai nak bentak interest yang baru kinong sosna menjaka jelas ini